Ndumiriri-ini irerekereirio ni kanjo ya magavana ikienda munene wa borithi Hilary Mutyambai kuiga mitaratara yuria maobitha magirirwo ni kuiga ugitiri riri watho wa kwaga kuma nja wa kwambiriria thaa imwe cia hwaini nginya thaa 11 cia kiroko wambitie marua maria mandikitwo ni muikariri giti wa kanjo ya magavana Wycliffe Oparanya maugite maria tureyoneire gicukiro-ini gia Ferry kaunti-ini ya Mombasa ni makieba maobitha maronire watho wa guikara baraya mundu na uria ungi maracokaniriria andu ta nyamu makimaiga bateka-ini ya kunyitwo ni homa ya COVID-19. Kimumu kia andu gikingatithio ni maobitha ma borithi icukiro-ini ria Ferry ona mbere ya mathaa ma kwaga kuma nja manjitie niguo undu uria utumurite ndereti kanjo ino ikimenereria giko giki ndumiriri-ini iria marua-ini maya mathiete na mbere kuga turoria ministry ya mawira kunyitanira na ministry ya ugima wa mwiri gutigirira andikani ni marekereria aruti mao ma wira thaa 10 cia hwaini niguo makinye mucii mbere ya watho uyu umanyitite. Ibinda-ini o riu kiungano kia andiki ma mohoro kiugite ni kimaketio ni uria maobitha ma borithi matarati ya wira wa nyumba cia mohoro na uu ni thutha wa muburi wa mbica nyumba-ini imwe ya mohoro kuoneka akiburo ni maobitha aya icukiro-ini ria Ferry Likoni. Sivike we ma ukipigwa utafika. Wewe nichape tu. Toka hapa. Wewe endelea tu kunichapa haina shida. Nichape tu. Toka hapa enda huko. Ndumiriri-ini yao mugite maobitha a borithi maronekire makibura mwandiki wa mohoro na arigitani aria marabeana utungata kuri muingi. Obitha taya magirirwo ni kuoerwo ikinya ria kiwatho. Kuri uguo mugite ona gutwika muingi ni wiyukitie ikinya ria gutia watho cieko cia maobitha a borithi cia kwagarara kiboto kia umundu ti cieko cia gwitikirika. Ngiribotera Inoro TV, Njetago Masi, Wadia wa Murithi.